Omadhidhiliko gehulilo lyuuyuni. Otandidhile shanana ngaashi dha shangwa mombibeli, tudhimbulukithathaneni kutya iiningwanima yimwe mbino tayi ningwa, oonkundana dhimwe dhino tuuvite, iinima ya hunganekwa nale membo lyetweni ndono tali tuwilike embo lyombibeli. Pa Mateus 24 Kaveliso 3 sigo otadhi impatika hulela. Oyo oyempola yati tulombwela uuna kaano tashi kaningwa nedhidhiliko olini tali holola uuna toya nehulilo lyuuyuni. Yesus okwa yamukula ati kotokeni mwaapukithwe nande okulye. Aantu oyendji otaye keya taati ongame Mesiyas notaapukitha oyendji. Otamuka uva omalugodhi noonkundana dhomalugodhi, ihe inamutulwa uumbanda, oshoka mbika oyina okuningwa, ihe ehulilo inalithika natango. Iigwana otayi kathikama okukondjithathana, iilongo otayi kamatukilathana, otakukeya oondjala nomakakamo gevi okoombinga noombinga. Ayihe mbika otayi ningi ongetameko lyoshitheta okanona ngele taka valwa. Aantu otaye kemukwata notaye kemugandja muhepekwe etaye mudhipaga. Oneta mukatondwa kaantu ayehe omolwandje hangame nekutani popipula keneni. Aantu oyendji otaya ka etha eitalo, otaya ka gandjathana etaya tondathana, otakukaza aahunganeki aafundja oyendji etaya pukitha oyendji. Uulunde otawu kalunda pombanda nohole yoyendji otayi huhwa, ihe ngoka tiidhidhimike sigo ehulilo otahupithwa.